Apay damanan ni Tata Toryo di ospital? Wen, takimaro ka nung amintian an na yun na idirabi eh. Kaasimot ni Tata Toryo no kasta. Kasanumot ngamin bakit? Di na kano nagatang ti agas ngayon resita ti doktor. Anya? Amumutin ti kasasada. Naimbag man tada nang itaray ken kwa na i ospital? Ni mo la Jewel nga anak ti kabsat na atin ang itaray. Salud-sudem man kit din no sa dinong ospital tin nang itarayan da. Sige. Awagak ti kanakan na. Oh, adtoy. Nagatang ko amin ang ti maintenance yo, Tata Toryo. Agyaman naklaw na iminda. Awan anyaman na, Tata. Mabalin ka di nga lahat ti resibo at ti binaybayada minda. Ni, apay ko ma, Tata. Tapno amok, numano ti utang ko kan ka. Tulong kunday takada kayo, Tata. Sana mabalin minda. Narigatag sa politi kwarta ita naman. Amok ngayon karigatam ti kwarta, ngayon gatang mo iti agas ko. Saanan ko nakmat, Tata. Pakaragsakak ti makatulong kada kayo. Payam, tayo ton pumiksaak. Pumawiyak to kada kayo nga kasawa. Husto ka di tinadamag ka, guryang anak ka. Anya tinadamag yun, anang? Tinulungan ka numot ni kasinsin mo aminda ni Torya. Aywan, husto tinadamag yun, anang. Niminda kasinsin ko, tinagbayad iti hospital bill kan agas ni Tata Toryo. Ay nawaw. Anya nga ta, no padasam manan ti umutang iti kasinsin mo, anak ka. At damag kayam kwarta ni Minda. Dagijay pa nga agasawa ti ko na yun, anang. Saan ang maibusan dagijay iti kwarta? Ay katmapan ka nga ruden iti ayanda. Padasam man mati umutang. Iti kasta. At dabot maigatang tayo iti mailuto inton Christmas. Kasta talaga ti planok, nanang. Urayet lang ang makaawid ti kasinsin ko. Ada ni kasinsin mo aguryang iti salas, minda bakit? Anya kano ti ibaga nalakay? Di namot ibaga kanyak. Sika kano ti kayat nakasarita. Ay nawaw. Ala, yung ka iti ayan na takasarita. Amangan mo't no umay manan umutang. Siguro Saan da pa'y an nabayadan ti utang da kanyak? Ita umay da manan umutang. Anya ti masapol mo kasinsin guryang? Kasinsin, umayak ko maumutang. Anya? Pautangan na ko mamanan. Sana bali tadakkel mo ti sweldo yung agasawa. Ammom kasinsin, dakkel talaga ti sweldo may, adumot ati paggastusan may. Mangmangan kami mat, kan adda dagiti trabahador may asusweldoan may. Nagadukit ni bagbagamon kasinsin minda. Di mo kit di diritso, adi nakayat apautangan. Pasensyakan kasinsin. Ni Tata Toryo asaan nyo akabkabagyan. Tinulungan nyo, idi na ospital. Siyak akasinsin mo, di nakpaymit mapautangan. Amangan mat no pagpariban nyo manan ti utangan nyo kanyak. Anya pagpariban mat asasawam kasinsin. Bak nang kayo at talaga, ngam di kayo mat mautangan. Ay nawaw. Talaga ka di adi nakpautangan kasinsin minda. Tapno amok mat nadda mauray ko no awan. Tano awan, agawid ako. Pasensyakan kasinsin guryang. Talaga asa anak nga agpapautang. Ngam no kayat mo, mabalin mo tatangdanan ka. Agdalos ka iti paraangan may. Saan na bali? Nayunak ti ikad ko atangdan mo. Ay nawaw, siyak pa ilaang mati parigatam nga agdalos iti paraangan niyo kasinsin. Sapi nakapudpudot. Ay na, kasta talaga ti biyag kasinsin. No kasamat laang, uray saan na kun apautangan. Paidam ka mo. Di ka agungot kasinsin. No kayat mo ti maaddan iti kwarta, nasken nga agtrabaho ka. Kasano nga guryang anak ka. Adda ka din na utang ma. Awan nanang. Ay nawaw. Apay nga awan. Di mat nga minagpautang ni kasinsin ko nanang. Anya, bak nang anarigat ang mautangan. No sa bali at tao,
Mangted da, ngamno da tayo akabagyan da. Awan, makangag ka pa'y itinagsasakit abalikas. Ay, bimak ng laang, kastamot tentog ugalyan na. Una yun, day ta kasinsin mo. Nalipatan nan samot ngayon karkararagak mo't iday. Inay nayon ko ida, iti kararag kao. Itatarimang ayon ti biyagda, nalipatan dan da tao. Makita yu day tananang, inkarkararagan nyo pa'y gayam ida. Noamok lang akasta, jak kuman ida inay nayon iti kararag kao. Nay, adda kayo matatatoryo. Anya ti aramidan nyo dito'y balay? Imayak, taubay ko'y trabahuan tin tulong mo kanyak. Idi na ospitalak, minda. Anya? Saan ka di ngayon bagak kada kayo nga uray sa anan, tata? Diya kaya timadan iti utangan ay bag-anakam kada kayong agasawa. Sigurado kayo kadi akabaalan nyo ti agtrabaho, tata? Wen, kabalaklat ta. Anya gayam ti iparamid yo. Agdalus kayo laang matkit di adita paraangan. Anya pa'y minda. Day talaeng, tapno saan kay unay ang mabannog, tata? Ang kurang day ta bayad ti utang ko. O manayan day tata. Adamat ni Tata Toryong agdaldalos iti paraangan tayo, bakit? Kunak man no inlibrem ken kuana ti pinagbayad na iti ospital. Wen, inbagak matkin kwa na tulong tan. Kayat na kano abayadan lakay. Anya? Kayat na nga'y trabahuan, tapno awanan ti utang na naimbag anakam kadata. Kasta ti kunana lakay. Naimbag pa ni Tata Toryo. Ay wana, adayumat kadagiti kabagyak lakay. Naimbag pa'y dagiti daddo mga umututang kadata. Saan ta kabagyan, ngam amuda ti agbayad. Pudno launay bakit? Tirigat na ngamin no dagita kabagyan tayo. Isuda pa'y ti makaungit no singiram ida. Tata Toryo, agmerienda kay pa'y Nasa pa pa'y metlando. Itay pa'y ngaming nagtrabaho kayo, tata. Saan pa'y meta mabisin? Ituloy yung aramida nyo. Kalpasan ti pa nagmerienda yaw, tata. Saan lando? Umuna kailangan ngagmerienda. Agmerienda to, numabisinak. Umay kay kit din, tata. Ay, no di kayo umay. Iguyod kayo. Tapno makamerienda kayo. Sige. Agmerienda nga ro din, lando. Tata Toryo, anya ti kayat yaw? Itimplaan ka iti kape, wano Diyos? Uray niya di lando. Saan nagman anapili? Ni Tata Toryo mat. Ibagayo laang numabain kayo kada kami, tamapan kami pa iti unag. Tapno makapagmerienda kayo pa'y tata. Saan na? Agigid dan tayo ngagmerienda. Tayo ko na dangarod. Damor, damirier. Ay, uwan kayam, tata. Amang ano na ibusan ti agas aginatang yaw? Adapay mat. Di kay madanagan. Tadayin pa iti anak ko. Isupay lang ti ingatan ko. No kasapulak tumanan ti kwarta. Umayak tumanan makitang dan kada kayo. Lugan mo, nakasinsin mo aming dati limabas, goryang anak ko. Asino nga'y dyan nakalugan? Asino kumapay nga'y? Ni Tata Toryo nanang. Itulod da siguro di tabalay da. Ay nawaw, naimbag pa'y day Tata Toryo. Uray saan da kabagyan. Isakit da iti kastaunay. Da tayo akabagyan da. Awa na pulaus. No sa balya tao, pautangan da. Ngam no da tayo akabagyan da. Ay na, saan da tayo apautangan? Ay, plastik at talaga dagita at tao. Nalaing da nga agpamarang. Tapno nasaya at da iti imatang dagiti kalugaran tayo, nanang. Adan to aldaw dagitang agasawa. Una, saan laang nga ita ti aldaw, nanang? Dumtang tumit ti aldaw, akasapulan da tayo. May kamad dito balay ko riyang. Anya ti masapol mo? Umay ko lang kumasalud-sudan. Numano ti inted ti kasingsin ko akwarta kada kayo, Tata Toryo.
Nadamag ko kat adda-inted da di na ospital kayo. Naimbag kayo pa'y tata. Matulungan da kayo da kasinsin minda. No siya, uray ibagak nga utang, awan lata. Kamaliti pang panunutam ko riyang. Sana libre ti kwarta nga intem ni kasinsin mo. Kinapudno na. Napanak nagtrabaho iti ayanda. Tapno mabayadak ti utang ko. Anya? Tay tatipudno ko riyang. Narigat mat ngamin. No ibaga tayo libre. Nalaing lang aming agpamarangay ta kasinsin ko, tata. No da kayo, asaan mi akabagyan, matulungan da kayo. Ngum no da kami amis mo akabagyan da. Ay nawaw, pulos nga awan, uray piso. Hey, apay nakastati lang ang anagawid lang daw. Jak magustuhan tinangag ko nga istorya ni Guryang akasinsin mo, bakit? Anya manan ti nararami day taguryang? Anya pa'y ko ma. Dakes manan nga istorya ah. Ay nawaw. Ay, napan na kanuin marmarites abak nang ta. Ngam di tamat mautangan. Saan laday ta ah? Naibaga na pa'y ano sa bali a tao agpautang ta kano. Ngam no isuda a kakabagyan, awan apulos kano ti may pautang ta. Anya? Ay, Asino kumangay mo ti maayatan nga agpautang kadakwada? Hindi kasdi nga ugalyan da. Ay, kat no adda pa'y utang da adi da binaydan. Uray kabagyan da, agbayad damat kumalatta ah. Ay, uwan nga ron. Uray kabagyan ko maida, ta nakautang damit. Agbayad da kumalata ah. Tani, agkasapulan tayo mo. Kasaritak to man dagita at tao. Ay nawaw, awan ti babain mo nga imay pailaang dito'y balay minda. Kalpasan ti naramid mo kada kami. Jak magustuhan ti kasta nga ugali yung agina ah. Karkaro mat adimi magustuhan ti kasta nga ugali yung agasawa ah. Plastik kayo launay mo. Saan kami a plastik, Guryang? Amum dayta. Nalipatan nyo ka din no manuti utang nyo kada kami? Naurnungan kasinsin. At titilistahan, no? Uray 5 aduleng, awan pa'y binayadan nyo. Ay nawaw, di ka man agsao iti kasta, minda. Dimak nang kayo laang, nang atumatan ti panagkita yo iti bagbagiyo. Anya? Siyak pa'y lang ti pangibagam iti kasta kasinsin? Ay nawaw, nalipatam samot no anya arigat ti nagdalanan mi iti asawak. Saan nyo pa'y ang nagdalanan ti rigat ang nagdalanan mi? Iso ang mabalin ka de, di nakikasta-kasta. Bak nang kayo ngagpaisaw, ngam di kay mat mautangan, ha? Wan, saan kami at talaga ang mautangan, no ti umutang kat di namat ammo ti agbayad. Uray kabagyan kayo, no ammo yung adda ti utang yo, ay kat agbayad kayo mat ah. Tangamin, amin tayo kat agkasapulan. Nasabat ko ni Minda di tadalan itay Guryang anak kaw. Anya ti may nembaga. Inapa nakakaday. Nagiskandalo ka de dito'y balay. Basol tamat lang ang nanang. Ay nawaw. Anya ngay ti basol ta. Iso dati saan na nagpautang. Datakit din ti dakis ita. Oh, at titilistaan ti utang ta nanang. Ah, anya. Kita am animbag nanang. Naurnong matgaya man. Ita, mawata ko, no apay asanan nga agpautang ti kasinsin ko. Ah, ay wen nga agpaisa. Di tamatin na si putan, adakil ti utang tan. Iso asanan nga agpautang ti kasinsin ko. Tadakil pa'y ti saan tabi na ibayadan kadakwadang. Naalakon ti pensyon ka, Guryang anak ka. Uray siyak nanang. Naalak matan ti tangdan ko. Dukas tagaraod, bayadan tan ti daddo mga utang ta iti kasinsin mo. Ay katuan ananang, siya kon ti mapan agbayad. Manungay ti advance ta. Mabalin siguro ti 5,000 nanang. Inutin ta, iti kasta, makabayad tamatan. Sige, si kangarudan ti makaamong agbayad anak ko. Makisarita ka na saya at iti kasinsin mo. Nagkidaw kamutan iti pamakawan kankwana. Ay nawaw! Uray kabagyan ti nakautangam, rumbanglaan abayadam. Laglagi pam, awan
Awan ti agpautang iti tao at di na ammo ti agbayad. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Charlotte. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite.